بنرن هجا ام لکامپا طلائع یا کشبرن سریکانیه جدوه باران نسکنیه لعالیه کی کیف خوشیه لعالی کی دنجی ایش و آزار هنه بلش بر بارانا زده یاکو جساعت ایواری ده حتی ویکیلی دباریا اما بیشن پرانیا بشکی مزنیه وی کامپی کننوان دناوا آوه دمانه افجی وکه ایش و آزارین کو دناوا 7 سالان ده وان کشبران جبر کشبری دیتیه در گریانه و دناوا وان کامپان ده هاتنه بجی کرن. كيف الوضع؟ الوضع والله مو زين مو ممتاز. الغرف تعبت مي والله الغرفة تعبت مي والخيمة تعبت مي كلها الليل واقفين على رجلي. من أي منطقة أنت؟ انا من منطقة الزرقان. الزرقان. ايه. بله اف دایکه که دبیجه یعنی همو چاندرین ما تجا آف بونه ج کشبرین ما ین نافچه زرگانینه کوبراسی او جبر ایشان دب جهوارن خاگریانه و هون دزانن خالا وگره خالا که هری سرکه جبر ویجی چندی کوبراسی اف چند سالن ام ایشو آزارن کشبرین ما ین سریکانی دشوپینن جبر ویجی دماکو خلکن ما کشبرن ما ین عفرین وگریا چاون کشبرن ما ین سریکانی جی لوی روجیه روجک بری روجک دخوازن وگرن جهوارن خو داکو جوان ایشو آزاران خلاص ببن. مرحبا. تشاوي دين هارو شاو تشاوي حالي وين؟ والله هنا باش نه والله بنا شاندري وتجا آف ويا؟ أري والله نحكات غرادي خو شكرني. بنا أبيا وضعي يعني والله العظيم شوفت يعني كم طلعنا برا جهلنا طفت بالمي فرشنا مي لبسنا مي هاي مو حالة بدنا أي حالة إنسانية إسعافية شغلة شي يطلعوا لنا المي جرافات أي شيء دخيلكم أي شيء والله العظيم هاي حالة إنه ظلينا بالليل كل الليل واقفين ما نقدر نقعد من المي فرشنا مي صاروا شوفوا فرشنا كلها طلعتها برا يلا بدنا حالة بدنا أي مساعدة يا أخي هاي صارت حالة إنسانية هاي وضع مخيمات لقولنا حل خالص طلعونا من المخيمات بنوب لقولنا حل رجعونا على بيوتنا يا أخي والله شكرا. عفوا هلا بيك حياك يعني دبيجا اف نت حاله دبي دعاجلتر دزوترين دم ده مشفر درخن روشا ما خرابه كونن ما تجا افغرتنا اف جي وكا بانجا كلزجين جبو او قوميتيا كو هاتيا افاكرين دناورا هر دو اليان ده داكو كوشبر وگرن بيوسيا وان كوشبران بزوترین دم جبو وگری هیا دخوازن روژه که بری روژه که وگرن جهوارن خو داکو جوان ایش و آزاران خلاص ببن.